Bakunzi b'iyicano mwese mudukurikiye turabahaye ikaze aho muri hose, abadukurikiye bari mu Rwanda no mu bindi bice bitandukanye bigize isi. Ni amakuru rero ababaje cyane muri iri joro, tukaba tubonye inkuru iri kuvugwa cyane ku mbuga zitandukanye, hariho Twitter, Facebook n'ibinyamakuru bitandukanye bikaba biri kuyandikaho. Ni inkuru rero idashimishije rwose habe na gato, kuko nkuko biboneka abantu benshi bariko bagaragaza umubabaro wabo. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yaba yapfuye urupfu rutunguranye, ni Alain Mukurarinda. Reka rero tubagezeho iyi nkuru yose. Ni amakuru rero agiye hanze kandi abonetse muri iri joro ryo kuri uyu wa kane, turi ku itariki ya 3 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025. Niho rero inkuru itashye mu matwi y'abanyarwanda itari ntinza, yerekana ko Alain Mukurarinda atari ku isi y'abazima. Uyu rero yapfuye urupfu rutunguranye. Amakuru ni menshi rero ari kumuvugwaho, kuko ibinyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga abenshi bariko barabigarukaho. Reka rero natwe tubabwire ukuri kwabyo, ndetse tukaba tubafitiye n'amakuru yaba amaze gutangazwa n'abo mu muryango we. Byose rero tugiye kubibagezaho. Reka rero dutangire aya makuru yacu ku buryo burambuye, twihanganisha abanyarwanda bose ndetse n'abandi benshi bakurikiraga cyangwa bagakunda Alain Mukurarinda. Ikinyamakuru rero Umuseke cyanditse inkuru muri iri joro. Ni inkuru rero banditse ku isaha ya 4:49 z'uyu mugoroba, aho bagize bati Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma yitabye Imana azize uburwayi. Amakuru avuga ko yazize uburwayi bwa stroke yamufashe ku munsi wo kuwa gatatu, maze agahita ajya muri koma, ngo bivuze ko ari ku munsi w'ejo. Umwe rero mu bizewe yabwiye Umuseke ko Alain Mukurarinda yapfuye. Umunyamategeko akaba n'umushakashatsi Gatete Ruhumuriza ari mu bashenguwe n'urupfu rwa Alain Muku. Yanditse kuri X ko mu cyumweru gishize ari kumwe nawe batera urwenya ndetse bishimye, kuko na Alain Muku yaba yaragaragaye akorana ikiganiro na Scovia Umutesi wo kuri Mama urwa Gasabo. Inkuru rero ya Umuseke ikaba ivuga ko Gatete Ruhumuriza avuga ko kuwa gatatu yagize ikibazo cya stroke ahita ajya muri koma, bityo rero ntiyongeye gukanguka. Ati umutima wanjye urababaye cyane. Ku mbuga nkoranyambaga inshuti n'abakoranye na Alain Muku nabo rero bakaba bakomeje kumusabira iruhuko ridashira. Niko ikinyamakuru Umuseke kimaze kwandika ku rubuga rwabo, ni website. Ibindi binyamakuru birimo SKFM ya Sam Karenzi nayo ikaba yabyanditseho igira iti Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana azize uburwayi. Ikinyamakuru Radio na TV10 nabyo bakaba banditse bagira bati Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana azize uburwayi. Kigali Today nacyo ni ikinyamakuru kimenyerewe cyane mu rurimi rw'icyongereza, ariko no mu kinyarwanda bakaba banditse ku rubuga rwa X bagira bati Alain Mukurarinda wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye ku mugoroba kuri uyu wa kane tariki ya 3 Mata 2025, bikavugwa ko yazize indwara ya stroke iterwa no guturika kw'imitsi y'ubwonko. Mu kwezi k'Ukuboza 2021 nibwo inama y'abaminisitiri yemeje Alain Mukurarinda ku mwanya w'umuvugizi wungirije wa guverinoma. Mukurarinda rero akaba yari asanzwe ari n'umuhanzi ndetse agafasha n'abandi. Yakoze imirimo itandukanye muri leta, aho yabaye umushinjacyaha akaba n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Umwanya rero yavuyeho muri 2015 ubwo yasezeraga by'igihe kitazwi mu bakozi ba leta. Icyo kinyamakuru Kigali Today niko kimaze kubyandika. N'abandi batandukanye harimo ba influencer ku mbuga nkoranyambaga bakaba bari kuvuga ku rupfu rwa Alain Mukurarinda rwaje rutunguranye, rero rukaba runababaje n'abanyarwanda benshi, bitewe n'uko bamukundaga, bitewe n'uko mu biganiro bye yagiraga hamwe n'abanyamakuru yavugaga rwose ntacyo yikanga, ndetse agatangaza ukuri uko kuri, nta kintu na kimwe ahinduyeho. Tubabwire ko rero Alain Mukurarinda ku wa 14 Ukuboza 2021 ariho yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma
uwo rero yari yungerije Yvonne Makoro ni nyuma rero yo kumara igihe akora mu mwanya w'umushinjacyaha n'umuvugizi w'ubushinjacyaha. Mu buzima bwiwe rero yize amashuri y'incuke mu Rugunga akurikiza amashuri abanza 8 nyuma y'uko hari habaye impinduramatwara canke reforme aza kujya kwiga amashuri yisumbuye mu Rwamagana mu icungamutungo imyaka 6 muri komena 1990 ngo yasoje amashuri abona buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'u Rwanda. Mu 1991 yaje kujya kwiga mu bya science politique et sociale ariko baza kuvangamo abandi biga science économique mu gihugu cy'Ububirigi. Alain Mukurarinda mbere yuko akora mu bushinjacyaha yari asanzwe ari n'umuhanzi ndetse anareberera n'inyungu z'abahanzi bagiye batandukanye. Murumva rero ko stroke rwose idutwaye intwari mu gihugu cy'u Rwanda. Umuvugizi wari wungirije wa leta y'u Rwanda ayo niyo makuru ari kumuvugwaho rwose iri joro, ndetse n'inkuru zirakomeza kuba nyinshi cyane, ariko icyateye urupfu rwe ndetse n'indi nkuru nyirizina yerekeye urupfu rwa Alain Mukurarinda tukaba tugiye kuyibategurira mukazayikurikira ku munsi w'ejo. Ni inkuru rero ibabaje cyane rwose, aho nawo muri commentaire amastati y'abantu kuri za WhatsApp kuri X ho nibicika, abantu bari kwerekana ko bibabaje cyane kuba babona amakuru avuga ko Alain Mukurarinda atakiri mu isi y'abazima. Aruhukire mu mahoro nicyo twamwifuriza, ndetse abanyarwanda bose tukaba twifatanyije n'umuryango wa Alain Mukurarinda. Gusa mbere rero yuko dusoza iyi nkuru twari twabateguriye, tubabwire ko n'uwitwa Dr Dash canke Dr Dash uzwi ku rubuga rwa X, akaba azwi cyane mu makuru arebana n'umutekano, ndetse akaba ari kenshi avuga ku ntambara yo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'ibya M23 hamwe n'ibya Kongo. Nawe akaba yavuze aya makuru agira ati ntiyigeze arwara, yafashwe na stroke ejo yitishwa kwa muganga, yakoreye igihugu kandi twese tuzahora tumwibuka. Rest in peace Alain Mukurarinda. Reka rero kuri iyi channel yacu kandi yanyu mwese mukunda mukurikira, twifurize Alain Mukurarinda iruhuko ridashira, n'ayandi makuru menshi rero amwerekeye tukaba turi kuyategura kugira ngo tubagezeho inkuru zose uko zakabaye kuri Alain Mukurarinda n'ubuzima bwiwe. Abantu benshi rero bakaba bababaye rwose, ntago ari inkuru yo guhimba. Abantu benshi nkuko bigaragara nawe aho wabibona hose biraboneka ko abari bakunda Alain Mukurarinda bose bababaye cyane. Muri iri joro ryo kuwa 4 niho inkuru igiye hanze rero ivuga ko Alain Mukurarinda atakiri muzima, atagihumeka umwuka w'abazima. Bikaba bibabaje cyane rero, abantu benshi bamukundaga kandi bamukurikiraga, yaba ku mbuga nkoranyambaga, mu bimenyesha makuru, mu binyamakuru, asubiza ku magambo yatangazwaga n'abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari Burundi n'abandi benshi. Ibyo yagarukagaho byose ku birebana n'ibikorwa bya leta y'u Rwanda hamwe n'ayandi makuru menshi yagenda agatangaza, yabonekaga ko rwose yabivugaga ntacyo atinya kandi agakoresha ukuri kose yari afite muri we. Ni inkuru rero ibabaje cyane mu Rwanda, n'amarira, ndetse tukaba twifatanyije n'umuryango wa Alain Mukurarinda n'abanyarwanda bose babuze intwari. Yari umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda. Rest in peace Alain Mukurarinda, rest in peace Alain Mukurarinda, rest in peace Alain Mukurarinda.